खुरुमजरी ISTV पाउमियंग ताबिर पुना पुताराम नोक्सरी मरोइबा पाउसिंगदा येलौमी कन्नबा बिल अहुम अदु लमदमसिदा खुंदामिनरिबा फुरुप खुदिंगमंगना खन्नारबा मतुंगदा असेंबली ना पास तौखिबनी हाइना JCILPS ना हाइरी अमदी ngasi nongmogi khongchetta imphal da laklamba food processing gi union minister of state Sadbi Niranjan Jyotina Nilakuti da semgaliba food park gi fibam yengsilamle pau sandono pizari Handak Manipur da laiba yelhaumi sing kannaba Manipur Assembly da pass taukiba bill ahum masi pass taungnabo hotnabada Manipur da khundaminariba phurup section khudingmangna saruk yaraba amadi mamutana khannaraga pass taukiba bill ni haina JCILPS ki convener Ratan Khomram na haikre ngasi ISTV ga akhanna unabada Ratan na makhatana bill lasina chahi lising ani hena awana khangmin naraklaba chingmi tami sing lamdam masidagi mutkhidana kanbada achauba ainama oigani haiki Haiba Bilasina Manipura Fundaminariba Singam Singam Liva Yellow Miamata Namapuana Sopoyaude Marona Bilasina Haibadi Manipura Fundaminariba Singam Sungam Linariba Tomatomba Chimidami Prukudimapo Mapandala Pomito Mian Sasangi Nak Singadaba Protect Auto Bilni Mother Bilasi Namasida Tano Dutagadi Guidana Mapandala Pomito Mian Tasina Manipuri singum sing total lay yellow missing mutkibe abhi tazamale bilasi amna mamutana khanaraga pass of bilne khali husu bilase pass of tawragasu ko bilasi yawriba washing ati amna kumne yanganda koi na bita jado dum lobu yai maramaduna ni koi na ngasi khabara ga mangda koi haji ba bilasi da fundamental ba chingdal bi ba chingni sinau sina yen da ban mai da bale ga su madu Hamina Kanda Namikanda Madu Masoyam Yasu, who could do it on the Shema Billy, who could do Shema Bilda, Noitaba, and the Yasu, but to Puna, Namikanda, Yinakanda, with the Witan, I don't know Yanakali. Amaram da Billahuma se pasta Ubagi Mayokta Surasan Pura Irang Hauduna, Samjaraba Prazakaya Asiana Tokhan Kibasi Kanagumba Karana, Lana Pau Sando Padagini Haiki. A quick to some of the Iran Sida, a quick Bazada Lana Haganda, Bazam Miskato Bugipur Kabukangi, Masia Malagotibani, Bilasi Ashim of success, Labor Bazar, Nation Haganda, Madupunatana, Gita, Pangina, Munatana, Lana Pau, Hilaganda Pazam, Miskato Ganda, Toputimatuti, Torjaninde, Duga, Handaki, Bilasi Pass Mutunda, Susam Mugimiamna, Horakanda, Samjaka Duma, of musing Lakide, Madoki, Satisu, the Sabi Satisu. Promotion Majete, Yam Samava for production of the Madu Yamukuna Kangana, Paudu Pomodogi, the Paudulana, Pibadagi, Togunakali, and they were few machines, Mabumena, Yamasuna, short of Tomopono, Sangi Marandi, Mimago, some of the Latin from the bar, the Mamira Hova, other Kami, Shiragana Madu, Pajamatomo, Patuta by Simadu, a survey same near the Gomenasu, Yaraki, labor to some Mianga. Bihar da Papu Yadav na Paulana Sandoktuna Manipuri Singbulana Uhanna Hotnari Basi Laibak Thibani Manipur da Bihari Singh Phuba Tanba Laite Haiki Lamda Masida Kundaminariba Kuki Singbu foreigner ni Haina Tampaki Lup Karana Toina Panduna Jingmi Tamisingi Marakta Bhab Tana Dabagi Thokdok Thokpa Yaba Wafam Singh Makhatana Fongdok Piganu Haina Apil Tauki Jesse be cited Manipura, Kundaminariba, Kanagumba, Sinausing, these people sing Sinausing, that Yamubu, the Quay side, the Gimadu Poinan Habilite, Cookies in Maru and Poinan have a Habilite, Manipura labor, Pungsizing, cookiesing, and the Gobising, Totosing, singing Sinausing, and Palabasing of Kutum, Manipusi, Punamina, Punakan, Rapani, Kutum, London, roaming Atani, Duna, the Quay. Kanamukana Lana Kabada, Isalaganda, Tosimasi Tonjaninge, Amadi, Tomamba, Tabataleva, Luke Kernasu, Mukuna, Wanga with that, and Mukuna Topes, and Wanga with that, that is in Murana, Lobeava, to keep Purana Having the same Masiamna, strongly condemned to Mashaham to Toponi, Machina, Lamdamsa Lemineva, Jimmy the Mission Housing, so Game Legana, Adumba. Here Wang, if I had a Lana, Maga, Masak, Piliba, Pukising, Pena, Hyber, looking to Madunasu, Yamaki, sing to Hibino, here Makata, some Hagadi,
कोई लंदन से लेने वाली होंगे कोई मशीन मत so begitu mulai na machine mana kalau anda jesi bagi side itu mungkin mata dah akan mengundang lokal bagi dah jatuh lokal ni bagi potuma akan koi warning dua thamjani Handak India government na English ni tara marigi manungda India da laihoba Pakistan amadi Bangladesh tagi lakpasing laiba yagani haibu wafa madu condemn tawi haiki na marui na koi Pakistan tagi amadi Bangladesh lakpa mudi Pakistan Bangladesh ni sing India da tourism hotel mongga leibasing leibai ane se yamna leibo tibani maramdi koi Manipur se adumba Bangladesh ka yamna palamni amadi Bangladesh ki hajama yamna si Assam yunjangare amadi amu Manipur da so adumba Bangladesh ki muslim sing ni asobo ko sinam leini makata lakpa ya bagi leini maru na jiri da uji Bangladesh muslim sing mayama leibani maramudna sumba step se yamna aran be se me maram India ki tumba step se khudta handu kadam ni maramdi Manipur gumba musuno sigi tumba jaga singda atau mapanda apa Bangladesh sing thal kana North ki people sing dosan na bagi agenda me lawi BJP government na gumba North sanda musu India da gumba Bangladesh sing paisa sing koi lebi ane bagi tu station se aram ni khudta atau beda gumba step se India government khang handu jagadi gumba North ki tu indigenous people miyam ga sumna kanda yesiya kana akan bakung ko changjam bagi step tu law pa ya na I masih bakung ma khudani ngasi nong bagi khongsatai Imphal laklamba food processing gi Union Minister of State Sadvi Niranjan Jyotina Nilokuti da semgaliba food park ki fibam yengsilamle food park asida laigadoriba entrepreneurs singda bank ki khuthangdagi loan phangdribagi matangda Union Minister na bank ki kangbu singa unaki mudra bank ki khutongchaba phanghanabagi matangda su bank ki miyo singa wari sanaki masigi matangda Union Minister amuk hanna tha sigi tang kun manga da Imphal da lakani hairi Minister na bank ki miyo singna loan pithabada thengthariba khudongcha dabasing khanghalaknaba haiki Nilokuthi dagi halaklaba matungda all secretariat ki conference hall da Manipur Sarkar ki Industry Minister Govindas Konthaujam Chief Secretary PC Lamkuma Commerce and Industry ki Principal Secretary Director Agriculture Director Amadi Horticulture Department ki makok thongba official singa mifam pangthoki mifam adugi tungda ISTV News ga unabada loan pithabada ministry gi maikai dagi matau karamna subsidy piga dagi haibadu khanna bagaloina na chakwa thaurangi damak fan thadaba natraga loan pibada center government na awang nongpok lamdam singi damak apan bapi balaite haiki मैंने बैंक वालों से यही कहा कि भाई अभी जो मेगा फूड पार्क अधूरा पड़ा हुआ है जब तक आप नहीं लोन देंगे तब तक हमारी सब्सिडी नहीं आ सकती है मैदानी क्षेत्र में हम 50% देते हैं पहाड़ी क्षेत्र में हम 75% सब्सिडी देते हैं तो यहाँ के लिए एक मेगा फूड पार्क हो मैंने मंत्री जी से आग्रह किया है कि आप ज़मीन तलाशिए ज़मीन मेगा फूड पार्क के नाम से करिए और फिर हम लोग अपने मंत्रालय से देर नहीं करेंगे हम लोग देर नहीं करते हैं Mifam adugi tungda Commerce and Industry Minister Govindas Konthaujamna Nilokuthi Food Park asi loisinba ngamnaba ministry gi pukning chingsinkhre Mega Food Park amasu sengbatnaba Imphal East ki mafam ama khanba loire ahanba oina Thawal amadi Bisnupurda mini food park ani sengbatlagani district ani asida cold chain amamam thamnaba taksinkhre haiki akoi mega food park ama Imphal East da more than 73 acres ko masaw wala ma ko identify tawre adu ngasi aina honorable visiting minister gi manga thamjare akoi detail project report handiki tha si sabal lojaragani bharat ki khanna rakko matamda akoi Manipur gi mega food park se asi yahun biu haidana haijare hoji hoji akoi na sabiu haidana mangonda kan haijari base Thawbal amasung Bisnupur gi leriba anuba industrial state ani khak lak pase asi se koina mini food park oina declare tawre haijariba Manipur government na mahang yam phaba ma haibirami akoida madudi kaigino hakan hanadi nabar na agriculture sector si the food processing is the pidaba agriculture ki production gi de piba but where is processing gi de paisa piram deba adu ngasi di mahang na haibiba matamda food processing gi industries gi so nabar na loan piba yarani haidana maina ama khoi tak pirame Punjab amadi Chandigarh Journalist Union na sinduna Chandigarh da chatharakpa numini gi oiba Indian Journalist Union NEC gi mifam ngasi loisinkhre loisinba numita Chhattisgarh gi Governor HS Balramji Das Tandon amadi Punjab Information and Public Relations Minister Bikram Singh Majithia na maroiba miyoi sing oina saruk yaki hiramasigi matangda mifam maduda saruk yariba amju gi General Secretary oiriba ISTV News ki Joint Editor Jitning Ombana pirakpa report ama
हारिबा मीटिंग असिदा तोंगान तोंगानबा मणिपुर की इशू क्यासु अखोई आमजुगी मुहुत ओइखेबा न्यूज ने भोट की लोनेना इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की नेशनल सेक्रेटरी शु ओरिबा लता लुवांगना हारिबा इशू सिदा यान पुखतुना तक्सन की मरुइना हंदक की पांगथोकिबा मीटिंग असिदा यान मरु ओरिबदी हंदक बिहार की हाना आरजेडी की एमपी पप्पू यादवना मणिपुर की मियोइसिंग बिहार लाना चप्पदा ट्रेन देगी चिंगथरगा मखोई मयम हलिंखिनी हारिबा स्टेटमेंट थोकपा नना तौखिबा थोंगसिंग अदु इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन ना यामना कन्न कंडेम तो बगलोना वफम अदु पीसीआई दा बुखना वफम थमकी नाकल अमरोमदा मणिपुर की साइड की पुखतखिबा वफम सिंग मरुओइना मणिपुर दा लेबा मारवाड़ी सिंग राजस्थान की पाउचे अमना मखोई फुबिरे चैबिरे अमदी पोचे लोकथोकपिरे लोइना मखोई दा तमथिना ओटनाइबा तौबिरे वफम फोंखिबा सिंग अदु इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन ना यामना कन्न कंडेम तौखी लोइना मदुगुमा पाउसिंग असि मथुंगदा अमना थोकतनाबा मरि लेनबा सिंगदा खंगन बाहायना सुवरेप ताकी हारिबा मीटिंग असिदा तोंगान तोंगानबा स्टेट कुनगा तरुक्तगी तोंगान तोंगानबा प्रिंट अमदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दा लेरिबा म्यूजिक सरुक याखी अदु हंदक की मतंग सिदा याम इंटरेस्टिंग ओरिबदी हजिक लेरिबा अखोई मजिथिया वेस्ट बोर्ड असि की मनुंगदा अखोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दा लेरिबा सिंग असि संडे अदुबु मछि चलनबा पर सरकार दा लोनिना सुप्रीम कोर्ट ता तसिनबा वफम फंखिबा नीट एनईसी मिफमना वरेप लौखी मसिमंगना अखोई मणिपुर नतना तुआन तुआनबा मफम से लेरिबा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की फिल्ड थबक तौरिबा सिंग असिदा मजिथिया वेस्ट बोर्ड असु मखोइबु कोनसनबनी हाइबगी अचौबा थाजबा असनि मरमसिना हारिबा मिफम असिना लेरिबा इंडिया की जर्नलिस्ट सिंगी अदुगुंबा याइफा थौरांग अमदि अतै हिरम क्यादा कुमना खनखी चीफ गेस्ट ओइबा छत्तीसगढ़ की गवर्नर बलराम जी दास टंडन पाउमी सिंग लौरिबा रूल बु यामना निथिना थागदा फोंकी पंजाब की इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन की मिनिस्टर ओरिबा विक्रम सिंह मजीठिया नसु पाउमी सिंग लौरिबा रोल बु यामना इकाई खुनबुत की लोनेना पंजाब की ओइना तोंगान तोंगानबा लेरिबा प्रिंट अमदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जर्नलिस्ट सिंग असिदा एरिगुंबा सोबा पनबा सिबा यावरपदा रुपा लाख मंगा पिनबगी इंश्योरेंस स्कीम सु होदोखरे मीमा नद्रबी नुपी मचा अमा नुपी ओइबगी इज्जत मांगहन बिकी हाइबा कैसापात मुतुम लेकाइदगी चोंगथाम रोहित एलियस रोनाल ngasi इम्फाल वेस्ट की चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सिमोन की मांगदा पुथोखरे महाकु पुथोरकपदा नुपी कयाना फुनबु होनकी पुलिसना मियाम अदु कंट्रोल तौदुना रोहित असोयंगाम यावदना पुरगा चतखी नुपी मचा अदुगी इमुंग मनुंगी मियोय सिंगना फोंदोरकपदा असिगुम मियोय असि मतिक चाबा चैराक पीगदबनि हाइखी मालोम अवांग इबुदोक पाखंगबा कम्युनिटी हॉल दा मालोम अपुनबा मेरा पाइबिलुप मालोम नंबर 1 स्टूडेंट्स क्लब यूथ वेलफेयर क्लब मालोम ग्राम पंचायत अमसोंग इबुदोक पाखंगबा थौगल लुपना पुन्ना सिंदुना मालोम अपुनबगी इमरजेंसी मीटिंग अमा पांगथोखरे मीटिंग अदुना हौखिबा अगस्त तांग 19 दा जेएम हॉल मनाकता थोखिबा लाइबक्थिबा एक्सीडेंट अमदा लेखिद्रबा क्वा कैथेल थौनावजम लेकाइदगी लाइस्ट्रम अजित सिंहागी इमुंग मनुंगना मालोम अवांग लेकाइदा लेरिबा डॉक्टर KH इबोमसा सिंहादा सिरक लिबा मरालसी मालोम प्रजाना यानिंगदे मरा लेरमलबसु डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तौगदबनी हाइरी रिम्सदा फमुंग कुनमंगा लेबा एंटीनेटल न्यू ब्लॉक की हाई रिस्क प्रेगनेंसी वार्ड अमसुंग पोस्टनेटल न्यू ब्लॉक ngasi रिम्स की डायरेक्टर प्रोफेसर एस रीता देवीना हांगदोखरे थोरमदुदा रिम्स की सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर अमुबा अमसुंग अतै ऑफिशियल अमदी डॉक्टर सिंगना सरुक याखी रिम्स की मेडिकल सुपरिटेंडेंट अमुबना रिम्सदा हाना अंगांग उनबा लाकपा ममा कयाना फमुंग फंगदबगी अवाबा कया लैरंबा अदु खरा मखैति कोखन मंगमलगनी कैजुअलिटी गिसु फमुंग यांखै लेबा बिल्डिंग अथुबा मतमदा हांगदोकनबा थौरांग लेरि हाइखी एक चेकअप होगदगी सिदा लोई लाए पेशेंट अखोई से मदु कौन तो बता खितंग दी वान थे अदु बुखि फॉर मैनेज तौगिरी अदु पेशेंट मैम मरोइना अखोई प्रेग्नेंट लेडी मैम तो दि पखर पद यागी तौदरा माय अखोइना नो सोंदा कैजुअलिटी क्विक विदना संगारे बेड क्या लेबो कैजुअलिटी भी जांखै एक्स्ट्रा बेड जला संगारे अखोइना तौगिरी पेशेंट पार्टी की पेशेंट मैम मायना मैम तुक्सर All
Manipur Football Association na sinduna Manipurda football masana chawkhatnaba pandamda tha ahum mahumgi tangkak naina zatharakpa chahi taruk tagi nipan mapandagi tara amadi tara mathoi amadi tara nithoi faubagi kanglup khaidoktona Khumal Lampak Artificial Turf Ground da zatharakpa Grassroots Football Development Program ngarang losinkre Development Program asida megi tang tara taretagi nupi masa manga yauna punna angang jamana saruk yaki loinana angang singda certificate sing yenthoki loisinbagi thawramaduda Amfagi President P. Raghumani, General Secretary L. Ranjit Roy Amadi, Joint Secretary Joy Timoy Roy Susaruk Yaki. Silent. WF please. Manipur Fencing Association na sinduna Khumal Lampaki Sai SAG Center da unit tara marigi nupa masa sama humudra manga nupi masa sama humpu punna fencer sahum kontra manga na saruk yaduna chathariba tara mathoi suba Governors Cup State Level Fencing Championship king asi pangthokiba Senior Women's ki field events da Sai RC gi W thoibina gold Mikol gi M Idel Silver Amadi M Nipur Police Sports Club ki W Rosie Hamadi Sai RC gi S Binduna Bronze Lauki Chess Boxing Association of Manipur na sinduna Khumal Lampak Boxing Ring da zathariba ahanba boxing ring gi ngasi sanakibada SSC gi T Giris Amadi SSC Team B gi CH Khagembana masa gi lamba singbu maithiba pikre Moirang da lairiba Club Association singi Apex Body amo oiriba KG Moirang na matam kayagi mamangdagi Moirang da lairiba award apasing amadi khudongsa dabasing kokhanaba Chief Minister da kayarak hana khangan krabasu ngasi fawba thabak oino onthorak tabadagi lakliba September gi tang kun gi ayuk pung manga dagi matam kaktana Moirang ban hauragani haina KG Moirang apunba lupna khangalakli Education yauna essential service singdi ban asina konsiloi athing bagi mayokta thabak tawrak pasingna apaphatagi daita masa na puzagadabani hairi aroibada maroi pau amukhanna yelhomi kannaba bill ahum adu lamdam sida khundaminari ba forum khuding mangna khannaraba matungda assembly na pass tawkibani haina JCILPS na hairi amadi ngasi nongmagi khongsatta Imphal laklamba food processing ge Union Minister of State Sarpi Niranjan Jyoti na nilokatida semgatliba food park kibam yengsilamle Bilyek tabi punang pa amukhanna pranjari